All right, well, hello, and welcome aboard. My name's Liv, our captain's name is Ola, and throughout the next hour, we'll be guiding you through the canals and harbor of Copenhagen. During this tour, we'll be sailing under a couple of very low bridges. So when we reach these, it's very important that you remain seated. Moreover, smoking is not allowed on board, and should they be needed, you can find life vests under your seats. Halløj, og velkommen ombord. Mit navn er Liv, vores kaptajn hedder Ole, og under næste time kommer vi til at guide jer gennem Københavns Havn og kanaler. Under den her rundfart tager vi under en del ret lave broer, så når vi når disse, er det meget vigtigt, at man forbliver siddende. Hallo und willkommen an Bord. Ich heiße Liv, unser Kapitän heißt Ole, und wir werden Ihnen in der nächsten Stunde die Kanäle und den Hafen von Kopenhagen sein. Unter dieser Rundfahrt fahren wir unter einige sehr niedrige Brücken. Da wir diese erreichen, bitte bleiben Sie sitzen. Wir fahren jetzt durch Nyhavn, die historisch ein sehr wichtiger Handelshafen war. Boote kamen hier aus aller Welt, um ihre Waren auf abzuladen. Damals war die Gegend auch für seine viele Seemannskneipen bekannt, wo man eine Menge Bier trank und die nächste Schlägerei nicht weit war. We are now sailing through Nyhavn, which historically has been a very important trading harbor. Ships used to come in from all over the world, loading and offloading their wares at the quays. Back then, the place was also known for the cheap beer and naughty taverns, and the next bar fight was never far away when you were in Nyhavn. We've now reached the first and lowest bridge of the shore. Please remain seated. Forbliv den siddende for broens første og turens første og laveste bro. Bitte bleiben Sie sitzen für die niedrigste Brücke unserer Rundfahrt. Vi sejler nu gennem Nyhavn, som historisk var meget vigtig handelshavn. Der kom skibe fra hele verden for at læste og losse deres varer på kajerne. Der var selvfølgelig også godt ved værtshus. To the left-hand side, we have the Royal Playhouse, which has 3 stages, a cafe, and a restaurant. The first play to be performed here when it opened in 2008 was Shakespeare's Hamlet, which takes place at Kronborg Castle, right here in Denmark. Til venstre har vi skuespilhuset, som har 3 scener, en café og en restaurant. Det første stykke, der blev spillet her, da det åbnede i 2008, var Shakespeares Hamlet, som finder sted på Kronborg Slot lige her på Sjælland. Auf der linken Seite haben wir das Schauspielhaus, das 3 Bühnen, ein Café und ein Restaurant hat. Das erste Schauspiel hier, wenn es öffnete in 2008, war Hamlet von Shakespeare, die sich auf Kronborg Schloss hier in Dänemark entfaltet. In front of us to the right, we have the Opera, which was built in 2005 after drawings from the Danish architect Henning Larsen. This is the most expensive opera house in the entire world, but Larsen was far from satisfied, famously complaining that the facade looks like a toaster.
Foran os til højre har vi Operaen, som blev bygget i 2005 efter tegninger fra Henning Larsens tegnestue. Det er den dyreste opera i hele verden, men Larsen han var sgu ikke helt tilfreds. Han brokkede sig blandt andet over, at facaden ligner en rødrester. Foran så auf der rechten Seite haben wir die Oper. Die 2005 nach Heimat von Henning Larsen